umubyeyi witwa Kamasala Adeline wo mu murenge wa Rugari mu karere ka Kamonyi arasaba ubufasha nyuma yo kugongwa n'igare ritahise rimenyekana nyiraryo rikamuvuna igufwa ndetse akaba yaragiye kwa muganga bakamuca ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga akaba yarayabuze kugira ngo avurwe, dore yuko avuga yuko kugeza saa izi ngizi nta kintu ashobora kuba yakora. Akaba asaba abagira neza abikora ku giti cyabo ndetse n'abaganga ko bamufasha bakamufasha akavurwa, kubera ko ubu ngubu afite abana bagera muri 4 kandi niwe wenyine ubacira inshuro. Avuga yuko umugabo yabataye bakiri batonya, noneho akaba yaragize n'ikibazo akagondwa n'igare. Kugeza ubu ngubu nta kintu na kimwe yabasha kwikorera, akaba asaba ubufasha abagira neza bamufasha. Niba ushaka kumufasha twandikire hasi muri comment. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura. Umugabo wari umukuru w'umudugudu arakekwaho kwica umugore we amuteye umuhini wari urimo imisumari, ndetse uyu muhini ukahita umwica. Bahaye TV na Radio 1 amakuru, bavuze yuko n'ubundi uyu muryango wari usanzwe ubanyeho mu makimbirane, dore yuko umugore yasabye gatanya byemewe n'amategeko, gusa ibi ntibyakorwa, none birangiye uyu mugore ahasize ubuzima. Dore yuko abaturage bavuze yuko mu gihe abantu bashaka gatanya, leta ijye ishyiramo imbaraga kugira ngo ibahereze gatanya, kubera ko ari impamvu baba bari kwaka gatanya. Reba nk'ubu ngubu babinye gatanya none baricanye, abaturage bari mu gahinda kandi bafite amarira. Uyu mugabo ubugenzacyaha bwamutaye muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kwica umugore wiwe ndetse amukubise umuhini urimo imisumari. Incamake y'amakuru ni bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Umubyeyi witwa Kamashala Adeline wo mu murenge wa Rugari mu karere ka Kamonyi arasaba ubufasha nyuma yo kugongwa n'igare ritahise rimenyekana nyiraryo, dore yuko iri gare ryamugonze rikamuvuna igufa, none kugera ubu ngubu nta kintu abasha kwikorera, dore yuko yagiye kwa muganga bakamuca ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Akavuga yuko aya mafaranga yayabuze neza yagushije inshuti n'abavandimwe, amafaranga akaba yarayabuze, dore yuko amaze amezi 3 yaravunitse ukuboko. Kugeza saa izi ngizi nta kintu ashobora kwikorera, akaba asaba abavandimwe, inshuti ze ndetse n'abikorera ku giti cyabo n'abaganga nimba bamufasha akabasha kuvurwa, kubera ko birakaze ntago ashobora kwicira inshuro, dore yuko avuga yuko afite abana bagera muri 4 kandi umugabo yabataye bakiri batonya. Uyu mubyeyi akaba yaratangiye kubarera bakiri batonya, akaba asaba ubufasha ndetse akaba asaba n'abagira neza. Niba ufite umutima wo gufasha andika muri comment dufashe uyu mubyeyi. Amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Gatsibo. Mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura, umugabo wari umukuru w'umudugudu arakekwaho icyaha cyo kwica umugore we amuteye umuhini urimo imisumari. Uyu mugore ahita yitaba Imana, dore yuko uyu muhini wamufashe mu izosi. Uyu mugore agatangira kuvirirana amaraso, agejejwe kwa muganga yashijemo umwuka, dore yuko abahaye TV na Radio 1 amakuru bavuze yuko uyu muryango wari usanzwe ubanyeho mu makimbirane, mu gihe umugore yatse gatanya gusa niyayihabwa, dore yuko abaturage bavuga yuko umuntu nazajya yaka gatanya azajye ayihabwa, kubera ko hari impamvu aba yatse. No kuvuga ngo babimye gatanya kugira ngo batandukane byemewe n'amategeko, none batandukanyijwe n'urupfu, dore yuko abaturage bavuze yuko ubuyobozi nibazajya bashaka gatanya bajye babibahereza byihuse kugira ngo ibi ngibi ntibizongere kuba, dore yuko abaturage bafite agahinda ndetse bafite n'amarira. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi uyu mukuru w'umudugudu ukekwaho icyaha cyo kwica umugore wiwe amuteye umuhini, akahita yitaba Imana. Abaturage basabye ubugenzacyaha ko bwakongera umutekano hano mu kagari kabo ka Muhura, kubera ko ngo hari ibisambo bibajujubya bibazengereza bikanabiba ku manywa y'ihangu. Ubugenzacyaha bwabajije abaturage nimba nta rondo ry'umwuga rihari. Abaturage bavuga yuko irondo ry'umwuga rihari ntago rikora neza, no kwirwa binywera
kwinywera inzoga mu kabari ndetse mu masaha ya nimugoroba biryamiye ntabwo bari kuri paturuye. Basabye abaturage kujyana kino kibazo cyabo ku kagari kugira ngo gikemurwe, kugira ngo aba banyerondo bishora mu biyobyabwenge bari mu kazi cyangwa bari mu irondo ry'umwuga kugira ngo bavanweho hashyirweho abandi.